Teatar Kabaret Tuzla, 21. TKT Fest, Dani akademskog teatra 2023. Ovogodišnji 21. TKT Fest bio je sinoć u znaku predstave Čitač ljudi autorskog projekta Roberta Raponje i Gabrijela Perića u izvedbi Gabrijela Perića. Čitanje sebe i drugih cjeloživotni je proces, nepredvidiv i pun iznenađenja, živ i uzbudljiv, dramatičan i komičan. Važno je da ljudi nikada ne odustanu od sebe, od onoga što oni duboko imaju u sebi, u svojoj nutrini. Da koliko god bilo iz okoline različitih signala, različitog negodovanja, da ipak unatoč svemu tome treba imati dovoljno hrabrosti, ali rekao bih i malu dozu ludosti i krenuti u to, jer život je stvarno kratak i nemamo vremena za udovoljavanje svime i svakome. Naravno, to ne znači da trebamo biti bezobrazni, naravno moramo poštovati sve, ali i to zapravo slijeđenje svoga vlastitog sna je vid zapravo poštovanja samoga sebe. A ako čovjek može poštovati samoga sebe, onda mu neće biti nikakav problem poštovati i sve druge oko sebe. Tako da zapravo slijeđenje svoga vlastitog sna je vid poštovanja sebe i drugih. U sjećanje nam se bilježe događaji i doživljaji koji dijelimo i stvaramo s roditeljima, rođacima, vidljivim i manje vidljivim prijateljima, sve do školovanja i odrasle dobi, kada promišljamo o načinima izražavanja samih sebe kako bismo pronašli autentičnost koja nas izgrađuje. Ali kako je meni gluma neprestano traženje, preispitujem, što me pokreće, što me draži, što želim, što hoću, kakva mi je namjera, koji mi je cilj. Pitam se to danju, a noću sanjam. Meni se mnogo dopala predstava, ja sam predstavu isključivo došla da gledam zbog reditelja ove predstave. Imala sam priliku na svojim početcima da radim sa Robertom Raponjom i ovoga je puta potvrdio ono što je zapravo i neki moj zaključak u radu s njim bio nekad davno. Zna da napravi pravu podjelu, izabrao je baš senzibilitet glumca za ovaj tekst. Mnogo mi se dopalo, dokazuje zapravo da je glumac sve na sceni. To je bila večeras odlična dikcija, odličan pokret. Jedna vrlo onako dualna priča u životu, kako se unutar svakog bića, odnosno jednog djeteta kao odrastanju, postaje i umjetnikom. I naravno kada se to ostvari, taj san, i prenese na scenu, onda uvijek se ta razlika između života i scene umanjuje. Monodrame su uvijek zahtjevne, teške, iziskuju zaista jednu vještinu i sposobnost, tako da ja sam uživala u ovoj formi. Ovo je zaista jedna veoma složena, veoma slojevita monodrama, odnosno autorski projekat, jer tamo je to grupa autora koja je radila i upravo ona govori o nečemu što je vječiti problem čovjeka, prvo o samospoznaji, a onda o spoznaji nekih drugih ljudi. Jer da bi se mogli čitati drugi ljudi, da bi se mogli čitati šta oni hoće, njihove namjere, prvo moramo upoznati sebe. Prvo čovjek mora da spozna samoga sebe i to se ovdje radi zaista na jedan veoma zanimljiv, na jedan veoma impresivan način, od prvog sricanja slova i sklapanja prvih rečenica pa do ostvarenja nekog profesionalnog sna. 7. dana TKT Festa biće odigrana predstava Mala čuda, autorski projekat Sanje Milardović u produkciji teatra Exit iz Hrvatske.